kayo din sa imong pagkantong kanunay sa atong video sa pagtuon. Oo, kay sabot bayak ka sa adlaw oras na pamilya, mauunahan ka magpagdaan. Sige, sama-samahan ban, atong sugdan ang atong pagtuon, pinaging pagampo. Amen. Karon, padayon na ta, yan ta sa lection 15, paragraph 6. Sabi niya atong pagtuon, atong masayaran, kung sa Jesus, o karon atong hisgutan, kung unsa ang mga benepisyo or mga kaayuhan. Kung makakatot tabahin kaniya, palihog pagbasa sa paragraph 6. Salamat. Ipasiog na yun sa Biblia nga ang ka-importante sapagkat bahin ka Jesus kung sa iyang papel. Ano kaha? Anong importante man ang pagkat bahin ka niya? Aron makakuha ka niya sa ustong tubag, atong kasahon ang Biblia sa Juan, Kapitulo 14, versikulo 6. Pwede, palihog pagbasa. Si Jesus mitubag, ako ang balat, kung ang sa matuhuran, kung ang kinabuhi. May makaadto sa amahan, kundi pinakita na po. Salamat kayo sa imong pagbasa din. Base sa teksto nga imong gibasa, ang pangutana mao ni, anong importante man kaayo ang pagkatwan bahin kan Jesus? Importante gid kaayo na aron makailata niya. Kano balik baya siya ug iya pangkuha og pagdalbog sa langit. Aron makaadto ta sa amahan. Salamat kayo sa imong tubag. Pero sa teksto nga imong gibasa, nag-ingon ba si Jesus nga iyatang kuhaon ang dalon sa langit? Talihog ko tulungan daw basa. Si Jesus mitubag, ako ang lalan kung ang kamatuoran kung ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, kundi di pinagi ka nako. Ang ibong ko, kung sa diya ipasabot ani. Kana nga teksto ni nagpasabot nga si Jesus, dili mao ang amahan. Hinuon, yang ipasiugda nga siya mao ang dadan padulong sa iyang amahan. O sa laing pagkasulti, ibuksan ni Jesus ang dadan aron mahimot ang higala sa Dios. Itudlo niya ang kamatuoran bahin kami hupa, ug itudlo pa niya ang kamatuoran nga pinaagi kaniya, makabaton tag kinabuhing walay katapusan. Uyon kana sa giingon niya sa Juan Kapitulo 17, versikulo 3. Akong basahon ang teksto na gingon. Aron ilang mabatunan ang kinabuhing walay katapusan, kinahanglan silang makailakan nimo sa ato pa kang Jehova nga iyang amahan, o ang nga mao ang bugtong matuod nga Dios ug sa imong gipadala si Jesucristo. Anya din, naapabangay wala masabti sa duha ka teksto nga atong gibasa? Wala na, nasaktan na nako. Salamat kay imo na nasabtan. Pero panakit na imo nimo nga ang mga saksi ninyo ba wala man na sila mo tuon ni Jesus? Unsa kay imong tubag? Akong inon mutuo sila oy. Ilang ituhan na si Jesus anak sa labing gamanan nga Diyos na mo siya na. Salamat kayo ni ang dinhi natapos ang atong pagtuon. Sa sunod, andi na ta sa lection 16. Salamat kayo kay kumaglugay ato na to. Sige te, mapaabot ka mo nimo. Yes, kaya salamat din no ang ilang bading nga doon na Diyo'y ginamit nila ang maong teksto sa ilang pagtuon sa Biblia. Ingon dire, yung matanda dire, kung iskutan sa publikasyon ang inyong itunan, iyang mangutana ka. Mapahilukon bulata ang tubag sa imong bayustan. So, doon ay nakita na to, na doon na siya ay iwat niya ang iyang kuminto sa iyang itunan. Dayon, ingon kere, sulti siya ng mga punto na dili uyon sa pagtulunan sa Biblia ang pangunang tugang aron matabagan siya na masabdan ang mga